Nang rau Acehnya Hai rakan hai wari mandung kurang lam nang ronyo danyo udik mencedara nang ro bertajaga ada hukum kanun asam terus padat beci daki ingon apui angin tanah asai di moput inasi hai rakan hai wari mandung kurang lam nang ronyo danyo udik mencedara nang ro bertajaga ada hukum kanun asam terus padat beci daki ingon apui angin tanah asai di moput inasi Nang rau Acehnya tempat lelahe ba ujung pandai puno Sumatera Nile barakang lama jaro kape Cino hanale Aceh kajaya Maning anak pancira Gado ada male Assalamualaikum warahmatullah Jarau dua belah ada je malah Jarau lohun situ di ada budaya lohun lakai kuware dunang Assalamualaikum po intan bulan kamu beri salim kuware lingka sawu beri salim nabiun sunat jarotamu marsyarat mulia Assalamualaikum po intan bulan kamu beri salim kuware lingka sawu beri salim nabiun sunat jarotamu marsyarat mulia jarot
Bahan ada minum kopi yang tidak mampu. Kenapa lu? Pancing dah. Kenapa kita balik mana napa? Kata anak apa? Wala bagai saya. Mau enggak? Iya, Mak. Iya. Pilih. Ada. Nah, yang tiga tu Pak. Awak di berapa? Okey, Pak. Ada penumpang. Ini ada penumpang. Masih ada tajuk pemahaman nama orang. Ya, di muda. Nuansa dangdut. Kita sayang diri, belita cinta diri, begitu susah tentunya. Ku ingin bertemu hanya dalam mimpi pipiku. Lihatlah aku bernyanyi walau mimpi. Ya buat ayah ya, nggak bisa ngawur nggak apa-apa ya. Walau ingin
Walau hanya dalam ketinggalan. Oke. Apakah ku berdosa bila mencintai cintamu? Hati kecilku bersumpah bukan diri aku berdosa bila mencinta. Seandainya hari ini ku dapat bukanlah dosa. Bersama Bung Ayi tentunya. Bung Ayi pandai aransemen musik apapun ya yang Anda mau. Nah, kalang loh. Tak
Anu lon sayang patuh ke bapangan anu beranjing beyakin jaksi kula anu beranjing beyakin jaksi kula berbakti bersemati tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang. Ibarat tiba bakai membona manfaat jika faedah ketanya manusia menang sitangohan menyohana kebangsangan agama pesan ulun hai anu pebut amai yang luhur tafakur tasyukur Berminta uang mewah itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah wajah yang indah itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serta lezat santapan yang selalu dicari. Rekreasi yang mahal serta memikat hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia.
Tanya aja. Tapi yang lainnya waduh. Luntung suruh dino asai Asai basia Ya Allah Syekh dua belah dinonya Sajang serutan Sabe boleh Anu kuning on Tau bak medang akan Ada penulang kamu bau Tuhan Tengok Aceh di noda Hadu ngotengok berkembang Nu mata pandang ditanya Dua mata Getanyo Aceh beka boh adat Jaga begodan pusaka kaya Manung getanyo benada ingat Suruh amanat bena yang lupa Suruh amanat bena yang lupa budaya rawai akan metuah bena lepah lam jaronyo hom lai le hala hela hom lai le hala
Dalam dah. Oh ni. Dia dalam juga. Ada dong kakak saya tu. Acah. Acah tinggal sesuai. Kisah. Ada nak? Galong. Kayak air. Tu nak biar nak galong. Hai cik kan dia diam je bukan orang ngerti. Ini nyata. Kak apa? Galong. Ada apa? Sudah ada apa? Kabar pinyang kena. Oi. Lanjutnya. Bangun. sayang ban le sikarang si ayu mata dengo ayah ken pesan haba ingat gata beta petua si umum masa sungguh tajak si kurang kepangkai senang hudep lam dunia sungguh anu tajak bet
sabilambut agama. Selamat sayang akhirat dunia. Hana saban sifat manusia sahabat antro kaduga. Rukun ngon adun adon megasi sayang bila mebila. Pepui gat kingon jaro tulung syedara lingkar nyotan harta bantu tenaga. Pedro nyona amanah pesampo sigra seon ube kentalam ulam ube ken raga nyoka dasikra hanjut cok dua. Sedih hati ayah ngon mah menyok digata hana mengguna bepubut but yang hina. Lam ranto gata bahagia tan harap balah jasa ayah ngon poma peraya gata menyokamo hanale sinodi dalam dunia benar tak kirim mesikap doa menyokamo hanale sinodi dalam dunia benar tak kirim mesikap doa.
Buat apa sih menanti
dasar laki-laki lari. Buat apa? Tetapi aku pernah sekarang aku memutuskan berpisah denganmu. Orang lain berlabuh, aku yang tenggelam. Kesetiaanmu begitu dalam padaku. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام. انت وانا
ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين، اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا، فيهم مننا.